Čauteľa, zase som tu ja, Poiling Glories a dneska vás vítam u nového videa z FNAF 2 Reimagined. Takže dáme play. Okay. Ja už som toto hral, takže určite chcem dať start new game. A ja už som toto hral a dal som iba do druhej noci. Dal som iba prvú, druhú noc. Inak nie. Tak. Takže ideme na prvý deň. Čože pondelok, to je samozrejme, no. Hello. Hey, Michael, this is Ryan. No. I know I'm probably the last person you want to hear from. I want you to know that I didn't mean to throw all this on your shoulders. There were just a few things that came up, and I just didn't have the time for the night shift anymore. Ja ťa vypnem. Anyway, a pity party won't get you through your first night. Henry wanted me to give you a quick rundown on how everything works, so get ready. For starters, you can access the surveillance cameras on the monitor in front of you. Vlastne je, že v normálnej hre Great. je v Here, strede you'll be able to toto, monitor the Freddy, a entrances teraz and je the úplne na animatronic kraji. characters. Some of these cameras are pretty dark, so I ended up messing with that old flashlight system the previous owner had in the diner. I jerry-rigged it to the camera. There should be a button on the bottom right of the screen. Dobre, už nie, už mi daj pokoj. Tak, bananu. Flashback cam. Can't tell you how many times it saved my job. Saved my job. Okay, well, anyway, you should also know about the power saving procedure that the building undergoes during morning hours. You'll notice lights flickering, electrical noises, and even sometimes short outages. mi dal Don't get nervous when pokoj. this stuff happens. Hej, It's all normal. The building will allocate more power Ja automatically, už chcem so hrať. your lights will be back on in a couple of seconds. Sometimes certain cameras will go dark, and you'll have to reactivate them manually. There's a fuse box right behind where you're sitting. Pop it open. When you open it up, you'll see the tape I put on each switch to indicate which camera it controls. Use them to reactivate any camera that goes dark here. I'm not a master electrician, but the wiring will get the job done. There weren't enough switches for all of the cameras, so I only hooked up the most important ones. The remaining ones are wired up to the main breaker in the parts and service room. škoda. You won't need to worry about those. As you've seen during the day shift, the animatronics love to stretch their legs, even when they are supposed to be up. Henry had some technical explanation about their joints locking up or something, but I didn't pay much attention. If you don't see them on the cameras, you can check the hallway with your flashlight. Henry and William both assured me that the animatronics were harmless, but just in case, I figured out a way to get them to leave the office. At least with the newer models, they were designed to No mi interact tu with other keď 3 characters. minúty. So I snatched an old Freddy Hello. headpiece from the parts and service room. Putting that on your head will trick the newer models into thinking you're one of them. Try it out. It might smell though. It's pretty old. Great. One more thing. You'll hear an alarm periodically once they start moving. All this means is that an animatronic tripped one of the ventilation motion sensors. Alright, I think that's everything for tonight. I'm not gonna call you again. You know, with the boss breathing over my shoulder. Kto už ide? Boňo je tu. Boňo není. Freddy tam je ešte. Číka už ide preč. Presne. Tam si. Bezobáková. Poď k očnému. Tam si, ja ťa vidím aj bez baterky. Však ste ju tam videli, nie? Kam zmizla? Tu si na samotné. Bonie. Kde mi vypadla kamera? Bonnie už je pri ventilu, super. Jačíka.
svietí ten voľný ostatný. Momentke. Ty. Aj ty? Teba teba jak hackuje? Raz na stôl. Iba ni. Paďte. 2 hodiny ráno. Proste. Ty ste obidva na chodbe, čo? No, už vás tam vidím. Zase? Ste na samotke? Bonnie tam je ešte furt. Boję sa odtiaľto odísť. Bude do smrti nenávidieť. Kam si zdrhla? Si na chodbe si, čo? No, tam si. Kam sa zapremiestnili? Nehovor mi, nie, Freddy je furt na stage. Nebula. Bonnie je tu. Říkám, si furt na chodbe. Říkaj furt na hale. Keď túto v prvej noci nemusí tak preblikávať na kamerách. To zase zapoval, Bonnie. Šik. Ja. Kde ste? Kde ste go? Kde ste obidva na chodbe? No jasne, proste. Aj vy zase pôjdete k ventkám a ja sa môžem roztrhať. 5 hodín. 5 hodín. Poďme. Nie, Bonnie. Daj pokoj. Daj pokoj. To dá na konič. Poď. 1 hodina. Yes! Yes! 2 hodina. Či? Dobre, už nehrabe. 6 hodina. Jej. Ideme ďalej. Martin Service. Daj ma tam. No, vy sa tu pekne váľate, áno, vy ste pekní. Ideme na Night 2. Fúha. Na toto sa necítim vôbec, ale idem do toho. V tejto by už mal byť aj Foxy. To musíme vyblikávať buď na chodbe, alebo na kamerách. To je jediná nevýhoda, že to je... Je to jediné... No, nie je jediné. To je nesedí na originálnu hru. Tuto budeme kamery potrebovať len na Foxyho. Toto biele očičko, to je náš pekný Foxy. Kto sa už pohal? Čo to je za zvuk? Vypadla kamera. Kamera 7. Počkej, najprv si musím počkať na Foxyho. Takže na ňa idem tú kameru spraviť. Takera je 7.
Však som na ňa blikal. Však som na ňo blikal, čo som zle spravil? Čo som mal spraviť? Však som na ňo blikal. Nemal žiadny dôvod na to na mňa skočiť. Fú, už vidím, že toto bude ťažké. Jaký bol nechutný. Fuj. Dáme play. Continue. Čau, Bonnie. Vydrť Boniak. V tretej noci dokonca nebudeme mať toto. Pohľad na kameru Parts and Service, tak bude úplne že zakrytá. Som sa zlakol, že tam nie je. Je takto pekne v rožku. Nie ako v pečive, ale akože v miestnosti. Ja vás zo srdca nenávidím. Vy už ste stage. Ok, Foxy, poď. Foxy, čau. To je nevýhoda, že keď vám vypadne jedna z týchto 4 kamier, tak ste v prdeli. Lebo tam chodí Foxy. Dôležitá v tejto noci. Teraz je dôležitá 8, 7, 4, 2, 1, 3 a 5 a 6. Tieto sú iba dôležité, žiadne iné kamery. Povážte sa byť vo ventke. Tu je Bonnie. Tu bude na chodbe. Ešte aj Bonnie. Pekný si. Jeden Bonnie, tu Chica. Foxy. Ráno teraz. 13 desina. Ako vy ste fakt parádni, Ty si fakt dobrý. Svietiť. Alebo si by mal vydávať nejaké zvuky, keď vyjde vo mne.
Zase to nezvládol toto. Fúha. Nie. 7, 10, 13. 7, 10 a 13. Nehovor. Nie. Nenávidím. Napíšte mi do komentárov Nie. Ja som rýchlo. 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 Fuj. Fuj. Kde je zase? Však tu je. Mi pípaš. Nie. Poď preč. Ja. Ja zase. Dneska? Koľko je hodín? 4 hodiny ráno. Jak to je to tam funguje? Furt je 4 AM. To je zase vo ventke. Toto hru nezvládam. Čaučíka, pekná si, áno. 5 AM. Prosím. Prosím! Prosím, toto video už natáčam 18 minút. Prosím. Som na mieste. Čakaj, na samotke. Samotke je preč kamera. To tu chodí. Už som sa zlakol, že je preč, ale neho tam. Páčičko ti je pekný. Áno. Yes! 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 Jej. Konečne. Jaj. Tretí už nejdem určite, takže dávajte lajky a na budúce dám ďalší part z tejto hry, ale to už bude asi až o týždeň, lebo moje srdce si musí oddychnúť. Čau.